جه برنامه میوان و مجاره دنگ امریکا واشنطن سلاورز هبونا لشکریا ایران و امریکا لسوریه مجاره میا و هفته چاودێریە سووریا مافێ مرۆڤ دەبێژە ڕاوێژکارên leşkeriyên Îranê hêzeke leşkeriya nû li Sûriya ava dikine ji bo bihêzkirina ecendeyên Îranê li herêmê. Ew dibêje Îran herî kêm 1200 milîtan ji deverên ciyawazên Sûriyê kom kirine ji bo avakirina vê hêza nû. Hin çavkaniyên Îranê jî gotibûn ku Tehran û Dîmeşqê ji sala 2017 de li dor vê projê li hevkirine. ev hêza nû dikare çi guhertinê li ser erdê bike û wê bersiva Amerîka ji wê re çi be. Ji bo ronîkirina vê mijarê em bi xêrhatina sê mîvanan dikin. Lê vir li stûdyo Azad Kobanî endamê Perlemana Sûriyê ji bi merayek di bi xêrhatî kekê Azad û ji Nerwêjê şîrovekarê siyasî Mehmûd Biro bi meraye û her wiha ji Herêma Kurdistana Iraqê newênerê Hizba Demokrata Kurdistana Îranê li Hewlêr bi meraye hون هر سجی بخیر هاتن برنامه میوان و مجار که محمد صالح از جمته دست پی بکم ایران یعنی ام دزانی کو کریزه که ایران نافخوایی بره هیا ایران با آواکرنه هیزه که وها لسوریه دخوازه چه پیامی را گینه؟ بله تاوی سلا و ریز بو بینر و گهدارن برنامه وی او ای و دنگ کردی امریکا و خبرکارن و یا کو گریدای به رول ایران سوریه ده نکوتنه 2017 بلکه ودگره با سه قناخ دیروکی یک بری شورش هفته و نه گلن ایران وقتی که خمینی لعراق بو هنگی حافظ اسد یعنی پیوندی به خمینی راه بو داكو بريا مرجعيات الشيعي للبنان يعني او بشجيريه بنا روابونا حافظ اسد بكو سركومار سوريا او بو مديد باشي شورش هفته ونه يعني حافظ اسد يكم ولات بوكو بو رسمي ناسينا كومار اسلامي و بشجيري كرن لخميني قناخ دودي مديد لسردم شر ايران و عراق ده رژیم سوریه آلیگریا رژیم ایرانی کر همبری عراق ده قناخ دنه او هفرکیه کو لبنان ده هبون پاشی هفرکی که نابرا شیعه گریدای ایران و شیعه گریدای به یعنی علوی گریدای به رژیم سوریه مدید هفهاتنه کی وان چه بو و هفهاتنه و ایدی او قناخ حتی گهشت بهار عربی 2011 مدید رژیم ایران یعنی رولی سرکی هبو بو اوکو بشار اسد یعنی وادار بکه به سرکوت کرنا خو پیشاندره دا کوره نده یعنی سوریه به بشکل بهار عربی اجاور پی و مدی 2013 2014 یعنی رژیم ایران به فرمی به شاناب بجن راوشکار خواهی سربازی به شاناب تیم و گروپ کماندوی خواه یک قناص لیدر خواه همو آوه که کتبه هنده بو اوه کو پیک آنینا چند گروپ که سوریه ده به پالپشته که بو رژیم سوریه آلی که دنه به اینانه حزب الله لبنان بو سوریه بو ویکو اولاتیا کو به صدام راپرینا خلق سوریه دجی بشار اسد بشکی زور لحیزن لشکری نظام سوریه کو برا خدابون اپوزیسیون یعنی بیجن لبشار اسد وقت یابون بشار اسد جی کو بکاره و ولاتیا سربازی تجربه که با الیکاریا ایران اینا نه حزب الله لبنان وقت یعنی دیاره کوجز دسپیکا کریزه سوری دا ایران پشتگیری اوید که بس پرسا مزند و درید اوا کو یعنی
درستکردنا وی هێزا نو ئارمانجێ چی ئەم زانن بەرێ میلیتانên حزب الله ئەم بێ لێ دەرێنە بەرێ ئالیگرên ڕاوشکارên لەشکریên ئێرانê berê li Sûriyê hene درستکردنا vê divê demê de armanca wê çi ye her hal ez ê bêm cem te kekê Mihemed Salih ez ê bêm bibûre kekê Salih ez ê bêm cem te ez nabiçim cem kekê Mehmûd biro ji Nêrwîjê kekê Mehmûd yanî hêza rejima Esed gelo gîştiye wê asta lawaz ku Êran hêzekê durist bike û ji welatiyên Sûrî jî tiştê balkêş divê ew de ew ku ev hêz ji welatiyên Sûrî hatiye damezrandin û Êran serkirdatiya wê dike. Di demekê de ku em dibînin rejima Esed destelata xwe li seranserî rûbera Sûriyê hêdî vedigerîne. Çima durustkirina vê hêzê divê demanha da li gor xwendina te? بله سلاح و ریز بود تو مهوانی تو تماشاوان و گهدارین خوشتوی براستی آوا کرنا وی تیبتی دما نهادا گلک تشت چه دبند و مروهنه کی بالا خل سروانا خوشک دینه ایران مترسیه کوی مظنها هیا خود حسه گو کتیه قنجکا که طنگ داد و تیبتی پشتی وی کنگرا میونخی کوچه بو تشت سرکی تیده هات ندانین وکا ترسك برفره لبرچاوي ايرانيا چيبو وبتيبتي جي گو بلان ناف دولتي ام حمود زانن برخه کی چه جبرو چاره سرکرنا قيرانا سوري بكشتي يا گو ايران جخورد بينه دوزك گله گرين کو هر بردوامي حكم بشار الاسد لي بمني جوانا جي يعني ما تكون قرد ديت بلكي زيده 600 كسي نافدار بسپور اقتصادي عبوري سياسي جواكي بسپور بالا بلندي دولتات اذا حاضر بون دور ده قالك تشتي جرينج هاتن يعني امريكا زرتك خوش شكل ايراني كردريا بردفكي خورا جيجري وسروكي خو او تشد بينابينا بينس يقو او هلوستي ترامب ده كونغرا وارشو ده دوباره وسيباره كرن وبشدة وقوة برانبري ويقول بو انه دولتا ايراني دولتك رخينره خرابيه مزندكي ارهابي دروجلاتا نافيدا تشيدكي وجيدركي سركي ارهابي بو معنى هذا قوتن دفردجي نفسها كون قردا يعني دولتك وك المانيا كو ايران جخوره هيفيا دينيد بهر سي دولتي سي غوشه اگر المانيا وفرنسا وبريطانيا دناف هاي فيمانا وي اوتو ميدنا هيفيا كو هي بردوامي ليفانا تكسكر هروها انجيلا ميركز خوشي تكسكر سروي مسألة كو ارمنجا مو ارمنجا امريكا لروجلاتا نافين يك ارمنجا اوجي اوا هلانين ياجي فريم دانا بخرابونا كو ريجيما ايراني وملاية طهراني دكنو بن بيكرنا ما في مروفا وكشتن وترور كرنا خلقي اف ما ترسيه كي جير تشدكي دخوازي جاردي لنجي قل هرمي برفره بهيلي قالك دولتي جيران جي حلف خدا آلیگری خود بهله لو ما وی هزی چه دیگه شخور حساب دیگه وی سیگنال کده اگر اون وی دیکن وی بیشن و اجی کاروبار تشتکی دید کم گیم لشکری بهتر پسپوری لشکری کارن آنالیزا یا بدن لید بهوریا مدد وی چارچی و در باست به جبو ترازی کردن که وی در بده هر حال کی آزاد یعنی ام دزانین کو وکی محمود جی گوتی یعنی فشارك يعني ضغطك نافنتوي لسر إيراني هي وأمزان أمريكا جي سركرداتية في ضغط هاندك يعني تدبيجي شما إيران دما كده كر كراسي جي ضغط لسر برد بتايبتي جالي أمريكا ده يعني راغاندنا هيزك وها يعني جي آفاكرنا هيزك واني للسوري وهنكي بهتر ولاتك وك أمريكا عاجز بك ورنجا دستي وردانك يعني جي روبروبنك لشكري دنا بينا واندا بريجي صراف اشترى وحد نيواني مرة تماشانجي دنجي أمريكا را راست إيران پشتی شورش خمینی هاتی دخوازه دستی خواه او دوستی خواه او حوالی خواه دولت عربی شیک و عالم شیک خاصة لبنان سوري عراق و داوی یمن پشتی اف شر سوری شیبوی او سرحدان سوری شیبوی ایران بقوت کلک سوری سکنی خاص ببینه و سوری ببینه دوست خواه ایران ببینه و لبنان ببینه دوست خواه یکی پیش سوری ل پشتی ترام هاتی اسرائیل و امریکا هر دو آرمانجا که کار و خبات کردن بلکه عسکری و سیاسی و اقتصادی هیچ نفوسی ایران و سوری و عراق کم بکن و خاصا سوری و لبنان
لإيران خاصة و کنگره داوی شبوی و عقوبات أمريكا بخورتي دي إيران ودولة الخليج حمو بيح إسيان خطرة إيران سر وانا در يمن را أفكارا جي إيران بخوح إسيان أنه احتمال هي اللي خصني إسرائيل إيران سر عرض سوري إيران بخوح إسيان أنه نفوذ يخل سوري كيم به أو قرارك دولي هبه إنسان عسكري إيران السوري تنبن بلكي خاصة كروسي دفيسيته إيران دوستن خدشه که سیاست داوه که انه بردوام بکه نگه که خال سوری ابه هیرو سوری حکومات سوری نحاکمه هیرو روسیا ہے امریکا ہے ترکیه ایران ہے گله دست دولت هنه لام كملت السوري كرد وعرب وآشور وكلدان وتركمان ام شو دبنين انه ايران دخازن نق الاشكال خذرك هنا واوليكاري او وحزب الله اوليكاري بشار ذكم او نها جروب جديد شدكه كبردام خواهبه تركي جي كاري كارگاه هيجي خرابتر دكه لسنور خداتك اوايا دلين روجن پیش دا اب دولت اقليمي خاصه تركيا وايران السوري كه چقاس نفوذي وان ببينه كو پشتي افشارا ومره وبسكنه هر کس خواهد دوست خود که انسان سوری لشکری و سیاسی حالی بن مناطق نفوذ خود باشه يعني اف خوندنا ك هناك يعني وقت منطقيه دبجي كراسي وابج بر وكو كنا حزب الله اللبناني تشكي وحزب الله كتيه وكو ناف دزگهن ياسين لبناني جدي نما كسكاري ايران جناف لبناني درخه رنجه بلانك ايران هبل السوري جعين تشتي بك رنجه رجيم ورا وخاندن ل يعني تدبيجي ما امريكا نا اگاه درج فيك يعني امريكا فيك نا خوينه و اگر دخوينه و برسوان چبه يعني و چبكن امريكا نا كه تفاصيل پر اگر نها ايران او حقيقه ايران خودن نفوذ خال سوري بين عسكري وسياسي واقتصادي هر سجبينه بس ايران دیگه درجه که انه اول خصني اسرائيلي بالطياره بتقنيه که ايران خورتر سوري خورتر او رازبوني روسيا ایران اشاره نامینه و دقت دولت عربی ناخذن ایران لسوری خورت به وقت حال یمن به عشق شر هفرد کنه سر عرض یمن دولت خلیجی و ایران اشاره کنه اذا ایران دخوازه ملت ورکه هناك عسکری او سیاسی دوست خوب منن و ترکیه جوی کاری دخوازه دور كده امریکا و حتی چه درجه و اسرائیل حسن بنا كنا دوستو وعسكري ايران بيلنا عسكري هاني سوريجي بيلنا ابا دولي روسيا وامريكا حتى شد درجه كان نفوذ كشان دولة اقليمي شكن لانور سر ملت سوري كرد وعرب ايران مخاصين خاصي شيعة ولاية فقيه شدكي العلوي السوري طائفيا برانيوان او حموانا ولاية الفقيه باوريوان وطائفي شيعي تنية لكون بي سياسي وعسكري بإيران هاتنا جردانه الشريحة مزن الشيعة عراقي والشيعي اللبناني ولاية فقيه رازينه وبيوة طائفة المشهد في النقطة دا أدبينم إيران هم جغرافيا سوري دورة هم جي بنجاهك الشيعي لسوريا التنية وإيران بفشله بدقت إسرائيل وأمريكا ودقت الملت السوري الملت السوري براني وخا هابوني إيراني وتركيا قبولنا بلي باشا أثبتشم جم كاكي محمد صالح قادري كاك محمد صالح يعني فاي كاكي آزاد بيجا يعني أو تجربة عم بيجن حزب الله اللبناني أفكرنا حزب الله اللبناني جبوا كنت كذا ناف دستلاتين ياساي دزجهن ياساي دولته رنجه هنكي للسورية زحمت به يعني جبركو أو نزيكبونا إيديولوجي وكل لبناني نافينا حزب الله وإيران ده هي رنجه للسورية بيدا نبا تدبيجي إيران وداوية يعني بسركة في هؤلاء خذا جبوه درس كرنا هزكا وكو يا حزب الله اللبناني للسورية به حفجة ام كيشا سوريا يعني فراتر لوي مثلا ببینن داكو ام بزنن ایران يعني هدف ایران آلمان جاوه لپیک اینان آوان گروپ ها لکی داره ده هون دزانن کو ایدیر پرسگریکا سوریه 2019 دیان 2020 یا ایدی گره برو دیزاین بونه که هر کو بکاره دنابر وان ململانه هفرکی نوخایی اقلیمی نو دولتی
یعنی توازنک چه به برجواندی وان عالی علاقدار ده کو ایدی او شر و ناسقامگیری هی یعنی برای اثبات کی هره لبه مسئله ده وکشان هیز بیانی یک لوان گاو سرکه ایران نهاده به مسئله دزانه لبوی کو دست والا در نکوه لسوریه دخوازه ترجمه لبنان یه حزب الله بکار بینه اوجی اوه کو بسالانه به پرورده کرنا گل گروپ دنه جبو پاراسنا مزارگه شیعه یا جبو اینی دا مزرانه قطابخانه اولی بن وان نوانه ده ام دبینن هم آلی که حزب الله سوریه دا مزراندیه هم گل گروپ دنه وکو هیزا برگری ملی کو چه کرین بو اوه کو پاشی وی کو ایران اینی حضور خایا راستوخو راوشکار خال لشکر خال کو لسوریه بن زختا امریکا ده یان بن زختا هفهاتنه نابرا امریکا و روسیه و هیزن اقلیمی ده کو پیکوره کو هیزه خوا پاش و بکشه لی او هیزه گریدای به ایران کو خواجهینه بیجن حوالاتی سورینه به قالب رخصتن جدا جدا ده ده چارچوه قانون اوه داره ده اوان جگیر بکه بو اوه کو برای اوان و بکاره نفوذ آخوا یا بیجن باندورا کارگری آخوا پیگه آخوا لسوریه ده بپارزه چون مثلا ایران بوی گرینگ نینه که بشار اسد یه دستالات ده بمینه یا نامینه گرینگ اوه برای وان گروپ گریدای خواه پیگه خواه تثبیت بکه برای تثبیت کرنا پیگه خواه باندور هبه لسر یعنی هاوکشه منطقهی للبنان لیمن لعراق لمان بنرین اما پاشمکشین ایران لسوریه جی یعنی داوی پی ناید برای وان گروپ کو گریدای خواه آوا کرینه تن ریا سقامگیریه ریا چیبونا بیجن آشتی و هوسنگی لاواز کرنا رول ایران به یک جاری و گریدایه جبوه اجی حتی نه هم دبینن او رول نگاتیوی که ایران کاری تیدا بسر که حتی قاسته که زور برای وان گروپ گریدای خواه بیا وکو حزب الله لبنان بیا یا حزب الله سوریه بیا یا او هیز برگری ملی کنها یکو بناوی جدا جدا او دکه او تجربه که که مل رژیم ایرانی ها لوان 40 سال در باز بوده ام باورم پیش روش دجی او رول ایران یعنی یک گلک مترسیدار به لی وقتی که او استراتژیا نو یا هاتنه که نابرا زلهزن که ململانه دکن لسوریه ده یک لاکروه چون مثلا سوریه گریدای به سوریه تنه نینه یعنی یک لابونا وان ململانه یا راگرتنا هاوسنگی لسوریه ده یک کارگری ها لسر پرسگری که لبنان یه یمن یه عراق جهبه لمان ایران زیده کتیه ناو تفگره که ده که به حس کرنا وان گروپانه خوازه الترناتیوک یعنی بکرتی دخوازه الترناتیو کی پشتی وکشینا خواه لشکری تشتکی لشونا خواه بهی لدما درکت اف خال زلال بو که محمود یعنی ام دزانن کو داوی شر و هرمه شر کی دناوینا شیعه و سنده یعنی دما کو ایران دخوازه لسوریه تشتکی وها بکه دخوازه او آلی شیعی بهتر به حزب بکه لسوریه که دما رژیم هات رو خواندن لشکرین شیعه او که من پشتگرین آلیگرین لشکرین ایران وکو حزب الله وانج سوریه درکتن و دمه هبونه که وان هبل سر عرده که سوری بخوابنو لپیگر بن یانجی گریدای بن به ایران ده اره هزن هرمی وکو عربستان السعودیه وکو ترکیه اوین که وکو به سرکرداتی آلی سنی دکن چاوال همبر ویکت سکن لگور خواندناته بله بخوا يعني خوازم تشتكي ببيجم كو نتني سوريا روجلاتا ناوين بقشتي دا آلي سياسي وسياستا جيهاني دا حمو قريداي هوا وقت جينها آني زمان يعني مثلا او دخوازي شيعي بسر كفن لو ماجي بشتا بشار قرتيا وكوانا او نا حمو زلالا اوية تشتي وقت بيدنا سر خطانا ليدنا ضا خطا دا تشتي بشارتي هنا او خوستکا ایرانی یعنی خوستکا ترکی برانبری وی چبه هلوستاوی برانبری وی چبه اوانا جبو مسائل برجوند استراتیجیک جبو مسائل برجوند استراتیجیک تم لهفتين يعني ناكوكيك دمك كرد نافا وادا درباس دبي لجار دي لفتين جبو مسألة دوزي ملتا إيرو وقتي قو ملتي إيراني دعوة آزادية خود كي دعوة رخواندنا في رجيميهات كي دعوة آنينا حكمة كي ديمقراطيت كي دوي آلية دا
حتانی ترکجی که ژێراوێ بە وەلەو وەکتانی زمان سنی و شیعیژی ئەو دژی وا ڕادوەستێ دژی وێ تەفگەری دژی وێ بەرخوادانی ڕادوەستێ بە پرۆپەگەندێ خۆدەت ئەوێ خۆدا عینی وێژی سووریدا یعنی ئیرۆ هەلوەستا ترکا وێ بەرامبەری ئیرانێ چ بێ ترک دخوازێ ئەو کەلەکەلە شەڕ و تەقەمەنیە وانات وێ منتیقێدا بمێنێ یان دوێت ژێردە سەلاتداری ئەوێ دەبێ یانجی بەردەوامی ژێرت کەوێ بەرجەوەند داوێدا وێ هەلوەستا وێ ناخۆ شک و بزەلالی ئەو بێ چما ژبەرگۆ تورکیاژیش خۆرە ئیرۆ قەتێکی مەزن ژ کاکێت گەری وەختی وەرێ بەلافکردن ڕۆژهەڵاتان ناویندا لەو ماژی بوو سەدەمە و ئێریشی سینۆری دەولەتە دەرباسکردن و باژارێکی مەزنی کوردستانی داگیر کرد بەرجەوەند داوێت وردەیە نەها ئێرانژی ئەو ئینتەرناسیۆنال یاسای ئینتەرناسیۆنالی ناودەولەتی ئێرانژی وا بن پێ دکێت تورکی وا بن پێ دکێت سووری وا بن پێدکێ کەس پابندی ڤ یاسای ئینتەرناسیۆنالی نە سینۆری دەولەتە شرێنن و دەرباز بن بێگ و کەس ژوارە محاسبێ بکێ لێ قونەغا داویدا ئەمبێژن یەکیتیە ئەوروپا و تایبەتی سێ گۆشەیە گرنگ ئەمبێژن ئەڵمانیا و فەرەنسا و بریتانیا و هەروەها ئەمریکاژی وەک زلهێزا دنیاە دەوی پرۆسەیە خۆدە بەردەوامنج بۆ مەسەلا دەرخستنا ڕۆڵە ئیرانێش vê herêmê bi giştî yanî ji wan eytî ev jî digûncê li ser wa xwestekê got wa xwenîşandanê berferehê cemaweriyê ku ew ê çêbûn li Parîsê çêbûn wî got li berdevê Kongra Mûnîxê çêbûn armanca way serekiyê rixwandina va rejîmê hana weka gotgotin merg bo wana bo Xameneî bo ruhanî wana ئەو تشتێک بۆت ئۆروپادا دەبن ئۆروپیژێکی هێنێکی بوانە خۆشێک ینی گەلکیژی بوانە خۆشە چماش بەرگۆ ڕێژیمە ئیرانی ئالی ئەولدا مەسائلی دینی و فاشیزم یانجی فاشیست بوونە ئۆلی دناواوادە ئۆروپیارە خەتەرە پێشە ڕۆژاوێنا لەو ماژیلگو هێوانە خوشتی وێ هەلبەت وێ پرسگریکانە موسانەدە بکەن ئەف پرۆسە بڤی ڕەنگی بچێ هەرحال دیارە رووسیاژی ڕۆلەکە بەربەچاو دوێ دەربارەی دەدویزە کۆ ینی ئەم ببێژن هەژمونیا ئێرانێ لە سووریە کێم بکە و ji bo ku ew bihtir roleke berferehtir li Sûriye bilîze. Her hal kekî azad yanî li beramber vêyekê em dizanin ku Amerîka biryara vekişîna 1000 leşkerên xwe ji Sûriyê kişandibû ku yek ji armancên hebûnê Amerîka li wê derê ew bû ku ew hejmoniya Îranê li Sûriyê heyî ew wek bê serdestiya wê li herêmê heyî hinekî kêm bike. Îro wê bikişin eger nekişin jî wê ji marê kêm bikin wê çend sed yanî Tu dibêjî Amerîka planeke wiha stratejî heye ku rastî serdestiya Îranê li herêmê kêm bike û bi riya em bibêjin dîsa hevalbendên navxweyîn nav Sûriyê weku Hêzê Sûriya Demokrat wek nimûne. Eva nece serokê Amerîka Trump tenê eva stratejiyek Amerîkî heye ji bo eleqatê xwe û dewletê Xelîc xort bike ew stratejiya Amerîka û İsraîl nüfuzê Îranê li Sûrî kêm bike. Lê ew qerarê Trump ku leşgerê xwe bisînin sozê xwe di berî intixabata dayî ew qerara hemû dezgehê Amerîkî belkî ke şexs hêjmarê xwe kêm bike lê wê belkî tesrîhê diyawî megiya bîst hemû dezgehê Amerîkî ku rastkê hinek leşkerê xwe remzî bibîne ala Amerîkî bibîne wê bibîne siyaseta Amerîkî nüfuza Amerîkî û İsraîlî İran Sûriyê nexort be ew dawî wan hûnê bi çi hawî be belkî yek derba eskerî be lêxistinê İsraîl belkî yek derba iqtisadî be belkî diplomasî be lê madam ser erdê Rûsya ew jî neraziyê hebûna Îranê Îran çaran nabîne êdî dosê xwe medenî ve eskerî ji miletê Sûrî çê dike pîkurûk hebe dexdekî qewlê çêbû û qerar hate standin dewlî va Îranî kesê xwe leşger li Sûriyê nemînin ku nemîne dosê xwe bimînin. Lê vir da bîhtîbar em herse Kurdin em cîdal dikine ev Îran li ser xakî Sûrî grupekî xwe eskerî çê dike ew grupa Kurd ew ê xwe jê çine. Mexwasî nexwase Sûriyê bû mantiqet nüfusê di dewletê reîsî iqlîmî bîdafê li Rûsya û Amerîka. Tirkî dixwaze destê xwe û nüfuzekî xwe li Sûriyê hebe Îran dixwaze. Ke Kurd kî bîtir zirar digîne me armanca Tirkiyê ji va şerî Sûriyê wî hemû tortê gemarê terorê ji Daeş û Qaîdê û fesalê wî û Qeterê bi xwe çêkirî ewa gî kom kirin anîn Sûrî û
و همو شکلان شر کرن همو پارتی سوری عرب و کرد قبول نکردن که نفوذی خواندر سوری ده هبن و نها داویت حال پیش هر در شکستن بری وان ده منطقی کردیه خواستک خوا آرمانجا خوا نوا منطقه ببینه عرب و ترکمان عربي هانا تركا قبول دكن نهار ومنطقي خو بريهن عفرين دادغه هبك لعزازل جرابلس البابه بزمان تركي دخونه ابا خطر اب تواجد عسكري وسياسي تركي سر عرض سوري خطر نسر سر كردان تاني بيتر طيبتي سر كردان خطر سر سوريا مستقبل هر حال اف يعني قشتك الشر السوري نا داويه شر داويه دبي ركفتنك شي بهر حال از بچم جم كي محمد صالح جرى قدن كي محمد صالح يعني ام دزانن كو جزاين ابوري لسر ايران تند بونه دوان دمي داوود جبري دجي هبونو في دمي داوود جي بتركي بهتر تند كرنا ام دزانن كو روشا ابوريا ايران خرابه خو بيشاندان لايران تشي دبن يعني ودرس كرنا هيزك وهاجي وهنكي باركي ابوري زياده بجارك دن لسر ايران تدبجي وي كاربا ايران في حتى داويه بيك بينا وفي هزي ام بيجن بشتريا ويا دارایی بکا و ددما كده كو كريزا وانا ابورينا فخوي بخو هيا حتى انها ايران دهان مليار دولار para لسر صفقه خلقی خو بو گروپن تندروی اسلامی یا حزب الله یا پشگیریا بشار اسد وان صرف کیه راست بیجی لانها ایران بن زخته کی گلک مازن ابوری ده بصدما او دور پیچن کو امریکا و هاو پیمان خو سر ایران چه کرنه ام باورن ور بیر امکان دارایی ابوری ایران یعنی گلکیه لاواز ببن و نکاره او جری حوجه پیشگیری یان بجن آلیکاریا دارایی بده وان گروپن تندروی اسلامی و تروریستی لبر کو ایران ها نو خدا کتیه نو پرزگریکن گلک مزن قیران مشروعیت اصلا و رژیمه را نو خلق ایرانی دا چه بیا به صدام پرزگریکن سیاسی آبوری کلتوری جنگهی جواکی و این حال دا جی کتیه نو قیران کی اقلیمی و نو دولتی دا و لروشکی هانکی دا ام باور ناکن ایران کارینا هنده هبه بکاره پیشگیری و کوبره بکاره پیشگیری بده نکوتنه رژیم بشار و گروپ سوریه بلکه حزب الله و یان حوثی یمن و جهدن جیل بره نها سیستم بانکی دنیای دخوازن سر ایران ده هند قرار جیب بگن کو دست په ایران بی علی ده گریدن افخال زلال ببوره که محمد صالح بر دما مگلکی که بی اسخازم بچم جم که محمود جی پرسکی جی بکم در درباره ده امزان اسرائیل که محمود گلک تند ده درباره ده ناخوازه هبونه که لشکریه ایران لسوريا هبه وقالك جران هشتري دايا امريكا روسيا وان ولات ناريمي قبول ناك بتشوي هي هبونا كلشكريه ايران لسوريا هبه ايران هيزك دبند الصلاه خدا لسوريا تشيت كيت بيجي برسوا ايران تند بالذمين بيدا اگر تبكرتي برسوان بدي بله يعني او اذكرنا فيه هيزاكو ام لسرد اخذن يعني بالنسبه امريكا وبالنسبه اسرائيل وبالنسبه دولتين اوروبيه وبالنسبه هرمي قشتيجي ماترسيا بين زوره لو ما جي هالوستا وانا تشتكي سرشتيه وي برامبري وي راوستي قالوا تند بي يانجي هناك لاواز بي يانجي نافراست بي او غريداي وقت بيجي بريارة سياسي ولشكري آوا دولتا اجبر بريارة ونلبا ماليت باوريا مدى صد وبرسوك جير هبه شما اجبركو حمو قهشتنا بهورية كتاكاس افقارة تجي زلال بو كي محمود ببورا دما من قالك كي مايا كي آزاد تدبيجي بشتي امجن رزقار كرنا باغوز جزدا عشي و امريكا ايدي بري خو بدا ايراني اگر تب كرتي برسوان بل امريكا و سياسات اخوي عام بدا ايراني وامريكا بري نفوذي نتركي من ايران سوريا هبه من مصلحتها ملتي كرد خاطرها صار ملتي كرد درجيه كي تركيا الى ديان ايران وريجيمه قالك سباس بو تا كي ازاد سباسيه و هر سي ميواناج دكم ازاد كوباني اندام بري برلمان سوريا تلفر استوديو مرابوي جنرويج شيروفكار سياسي محمود برو
وجهريما كردستان عراق محمد صالح قادري نوينر حزب ديمقراط كردستان ايراني الهولير بمربي جالك سباس بو باشتربونا وبينر الهجال لفرام دجهن داويه برنامج تجاربي صالح دمجر خاطري خجوت خازمو بمين دناف خير وخشيده